Endi buni söz bilan aytib qo'yma deyman. Hozir sizlarga qanday qo'llovlar bo'lib o'tadi? Mamlakat tarafdan bizga hech qanday qo'llov yo'q. Meditsinaviy yordam da yo'q. Yurak pul degan narsa yo'q. Sadece o'lgan, qurbon bo'lgan bozorni atimlarni nima yo'qda. Mamlakat tarafdan hech qanday yurak pul, gün yordam degan yo'qda. Ошол айтады шатко, мына медициналык жактан дары-дармектер акысыз берилүүдө дейт. Буга кандай карайсыз? Yo'q, anaqa men ishonmayman. Yo'q. Ko'p qator men o'zim aytib, men yo'qim bizga yo'q. Siz ооруканага жаттыңыз беле? Ооба. Men 1917-yıldan Ağustos'un 16'sında jattım. Batman oblasi organasıga. Men qadimgi erişim. Кайсы бөлүмгө? Terapiya denemiz. Эмне бардык дарылар сатып алдыңызбы? To'liq. 2800 so'm төлөнтүрүн акчасын төлөп кадимге жаттым. Көлүгүз көрсөттүңүзбү сиз? Көлтүк системада nima qilib Бардык дарылар сатып алдыңыз, да? Ооба.